गसाइगाव सार्कलनि लाल मण्डल गौतम मोसाहारिया हरखाब जाब्रबथायजों रुंसारि जाबाय। गसाइगाव सार्कलनि लाल मण्डल गौतम मोसाहारिया दिनै फुंबिलिनि 8:30 रिंगासो समाव 27 नं राजा लामायाव गंसे गारिजों सौग्रावलायनानै हरखाब जाब्रबथायजों रुंसारि जायो। बिथांनि बेबायदि रुंसारि जानायखौ लानानै दिनै गसाइगाव सार्कल अफिसारजों लोगोसे गासैबो मावथिफोरा दुखु मोननाय फोरमायो। गावनि AS16F7194 नम्बरनि बाइकजों डिउटियाव थांबाय थानाय समावनो 27 नं राजा लामायाव TS07UE9898 ट्राकजों सौग्रावनानै जायगायावनो रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै ओनसोलनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। আজি ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আমাৰ জিলা কৰ্মৰত লাখমণ্ডল গৌতম মোছাহাৰী দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰে। শুনামতে তেখেতে অফিচৰে আমাৰ ফিল্ডৰ কামত গৈ আছিলে আৰু তেতিয়া দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ। সঁচাকৈ বহুত দুখ পাইছোঁ আমি। তেখেত স্বভাৱতে এজন বহুত নম্ৰ ব্যক্তি আছিলে আৰু অফিচৰ কাম কাজতো তেখেত বহুত ভাল আছিলে। গতিকে এই হিচাপতে মই আমাৰ সুসন্তব্য পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ মই শান্তি কামনা কৰিছোঁ।